Septem dolores et gaudia sancti Ioseph. Dubium de Maria et nuntium angeli. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Paupertas nativitatis Christi et nativitas ipsa. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Circumcisio Christi et nominatio Iesu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Prophetia Simeonis de ruina et resurrectione multorum in Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fuga in Aegyptum et clades idolorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Reditus de Aegypto, et vita cum Iesu et Maria. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A missio Iesu et inventio eiustem in templo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Virginum custos et Pater Sancte Ioseph, cuius fideli custodiae ipsa innocentia Christus Iesus, et Virgo Virginum Maria commissa fuit, te per hoc utrumque carissimum pinius Iesum et Mariam, ab secro et ab testor, ut me ab omni immunditia preservatum, mente incontaminata, puro corde et casto corpore, Iesu et Mariae semper facias castissime famulari. Amen.